najifune diploma yange mu Christian ministry mu Glad Tidings branch ya Iganga ku Pentecostal ogano wa Mugoya ayawe twasomeye ne tugraduatinga tuire eno tuli amasala yengaji ntairemu yali niyo ingini ya Grace ikaba ni ya sponsoringire omumbere jemba kobere nti okuzwe nyuma nga obukulembeze bwonsika nemikisanga jona jaba jityo olwazuira nga amalire eyo ninjaba omukenya nfuna a diploma in theology tulina abazungu omuzungu abamweta Arthur Lees yafuire yali ansobizire okuntwala ko mu America aye ate ni yasinga ngo kuntaka nafwa ayo bunabiro mu Kenya ni nsoma a diploma mu theology era okuongera ku edi so ndine diploma imeka Christian ministry no mu theology ya East Africa ndinayo omunyumba so nzuira awo nga ntambula ero bali kutaka obukulembeze bali batakire mfuke bishop omukanisa ya Charismatic Episcopal Church ni mubamwe kerere nga mulimo kusikagana mulimo kuyombagana ninko banze tintaka kusikagana nabantu zentaka bintu bya mirembe abazungu bano ni banko but why don't you join us in Berea Fellowship International? For us we don't have such quarrels. Nimba ko banta kibula mutewana kanega ite muime ni nega ite omu ere yo niye kanisa yendimu era omu Uganda ninza twale kanisa zoli kumba nango bwendi nti mu Uganda niwo gitwala Berea Fellowship International era headquarters zija iso gisinga giri mu Kenya. Previously jali mu Kinato omuba abakuria ngo yabire mu South Nyanza ya Kenya ayo bagitwire giri era mu South Nyanza ayo giri mu Bamasai headquarter giri Osagam ye tutero kwabera kasani ngota ganonga njabire so mbaire yo ntambwire ento ningaba program ya Summer Institute of Linguistic nibaiza obo baizire nibakwatagana na obwachabazinga aye inyumed kaligo bamweta Nzoji Richard Mugwere asomesya linguistic yaizanga nanja gana na twakwatagane naye nabanga likumbuye ebigambo by'olusiki kino tukyeta tuti omuluguzungu kino tukyeta luti omulusoga ayo mulusiki mekyeta muti nimbi munyonyola se program no buyayizire niba bagana nga bazwire entebe abaliyo niba bakobati nga muli kwabe namutumba omubasiki eye mutasobola kuleka inyuma Reverend Joseph Kapolisa Bulwandege mukose eresa wenu tuli jikola Bible okugikyusa omulusiginya myaka 15 akakola ko myaka 3 aye tuli kwaba kubayo tumale tuzweyo tuire namutumba tutewe office era they are ready okufinancing agaba office batewe ne solar lwakuba masanyaze tiyali rayo ne computers jirimu tubenga tusobola ku translating okusa olusiki nga tulutola translating Bible tugitola omuluzungu oba mu Luganda oba mu Lusoga okujiri omulusiginyi era eyo tulya aba member tuli 8 nabaire ndowooza nti nasobola okufuna okuba nange bayize ayi abandi bali too much committed twabaye twakaira nibanko banti abandi tutasobole in case obo bangoliyo oyo okikole so tuli eyembale era twabaye twakaira tulina aba translator aba internalizing aba reviewing ne bayo baka translator ne bayo na aba consultant tulina aba translator group ibiri e group edi bali babiri ne group eno baba babiri badi baba ne computer ne banone baba ne computer group edi liku Okintu Moses mu Catholic ni tubane alimwachi Catherine mulokole abani group esoke yokubiri ayi tutuba mu bifo bimo buli muntu baba mu katuchete studio yabwe tukole studio ya Isweli eriyo bamweta Ordinand Geoffrey Dambirenza Robert na mwala bamweta Jennifer Kwagala
Ordinary Geoffrey ali kusoma bwa Reverend Yembale. Ono kwagala Jennifer ni yatwala abavuka omu Busoga Diocese Central